Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako si Azman Kumel, Muhankam Suisui, si News Yakan Basilan TV. Balitate si ini ni kahalan may bangsate, siluasan Basilan ko inilay si Manila Akyaletan, uksedi pelahat. Duk demikian yan kahalan may bangsate, magbo pasyentere, hapsang Buanga City. Amat kita suisuihan, nambo amban bangsate yan magmasuse, ko ni Sergio ni Elimin, nambo amban bangsate yan magmasuse te malamal bang sa inge sanyang ina diam lahate Basilanin. O itu, piyong ko sir, suisuihanon ko kami, yan kahalan si Jamante inin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Si Panilaw no yan, Brother Rajman, gananin ito magtawag. Inanghad si Mana ito, sampay si namin medembulan, sampay di ilaw, niya pa si magtawag na bangsate. Yeme Manila atau man abroad umos baya mole palit pespito Basilan umos bo pagtek kasi airport Manila isip pinalabe pun lagi pinalabe lagi niya ni clearance de acceptance clearance de amban pa rin Basilan magawa pinekuhan ti siya me police Malaysia airport Manilahin niyan clearance dito aman pa rin ko sa Buanga. Umos gay si pinalabe. Nabu magtangin na ticket de. Tining subay ni yan Brother Rajman yan tausal de tining ketulakan de ilalew palabay rin bang schedule. Inang problematin ko ito. Pumarure ito nake Stalin may police lay katauhan de number 1 katauhan de niya ni Sara pa rin ko ito gay ni subay pinikuhan clearance bang hatat palabi ito hadya man Sambuanga agay niya neto clearance katekkan sila Basilan pa rin Basilanin baka sumurungan may pasahero inin ni clearance yung buat bilang requirement pinagawa pinikuhan kasi masi clearance to si Sambuanga bu problemahin to si Sambuanga bang setek katuti minuturo diretso do siya jambatan so itu andang lo ating kisigpitan katambahan nabusine pemekuhan ti clearance dito si Sambuanga lumen ko pamarinta Basilan pag nakilele pero pikal bang sate ini problemahin ko ito Brother Rajman niyan benanen ako kahaba niya dyan niya nawag maasa niya hadya po pag na mismo kita keunitan kita magpeko may clearance dumen hadya rin buwa pero pinekuhanin kaya lugero siya basta-basta mo buga kitauhan may gay magtalabay inin Sambuangahin talabay ang hadya Basilan pag airport tiya to si Sambuanga dumain sa Lamitan dumain si Isabela kiti tinutuhot bisan ni hepsiya gay pekuhan de kita clearance dito aman pa rin sa Sambuanga pag ganyan na pa rin clearance pa rin taman Basilan. Ito, umbudan-buwa miyan problemate to ko ito to. Kumakaasi-asi ahin, anag no kumakaasi-asi, batang pluma, sigpit lai dalam Manila, mangkin sabang mapalabi amban na Saudihin, ubus batang mole, ni Rondo, ubus janan istam, baylay, janan nagidot ticket ni sa balik awin, hadya bang makajari refund atau makajari pina-move. Salang ko, Rondo unirute. So, iyan problema hadya yan. Sa itu kahalanin. So iyan lumurumbuwa ko ito. Ako iyan ko kaasihan ko si may ate standard. Damikian miyan tinahan lo si may checkpoint elect Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, Sambuanga yan. Basilan, palabay-labay, hadya man Sambuanga. Tinikuhan luman si clearance dito man Sambuanga. Nasari do kahalanin do Pelice Airport lay. Sali do certificate pa ako masatisig pa ako ang say hati. Kung sayin nabu hipito may hunipin era niya an brief pa rin taraho may aarin tinen isa nen ga niya gani magpako sara may say gani magpako certificate sa ibang hatat palabi do hadda so pag may problemahin may magpalabay ito ga bekitewhan de lagi ni may Manila to ga kitewhan de kanalen bang Sambuanga City ni Basilan ni kanya katawan dewe dukta katawhan dewe hangkan i Kiti hadya palabi bituti minuto hadya pagtek kasi apat diretso rap jambatan ahin. Itu ining subay hinarapin bang si niya dapat
So yan, Brother Edsman. Oh, sabi na. Ubos ini sir may mateps may hinang si may pagkalalay bilang kita pente ni sitin pente basilan to. Hello, subated niya coordination look siya may parinta. So, parinta versus parinta. Tinan niya, inakahan di siya, akinihin, pelebe yun di, niyan si Sambuanga, yan, pelebe had di siya, pegge Euro Airportin. Niyan, nutlan sa Rusian magtaos, gero siya, yan, bang lagi na bang may arog danaos ba na rin Sambuangahin, gero yan, tahan to, gero ni istambay to, diretso rin hatuma. Ben na. Pegge natali, Ruisad, nag-istambay to rin Sambuanga, pegge namin talaga, may Ruisad, bukinenan, di ba, Rusian, mga salto, yan, ako yun, ipusong nilitan to, agad na isatalan may isa yan din na yan Brother Edsman. Ben na. Makaasi-asi. Buo kita niya oras ke available kung ako pembangi kung yan saki kitewan no gani teka gani kasambungan ko may bangsa po magtalagyan taban. Ako na ako to dalam lockdown do sa Brother Patino. Sorry na kita to asal pete kita patapitan may bangsa ten pente pe kita ko daran mi an takitere yene magposin pwede si tingid may bangsate so bukite to binal na gana ito kawasete so si kita to hadya nabang hadya kita si tayo tagas gesten duk ay ko may pabisante inin bang peng kita tatabang sa miyaan nene may bangsaten miyaan si tingid may parkalato kumisa yan brother. Mas demikian nin, sir, si tingid miyan hospital dalam Sambuanga may pasyente man basilan na sarang kasigpit ko ito sa mayan paasek kini kahalan de ko ituhin kahalan ni may bangsate magpapasyente dalam Sambuanga City. Ente yung dalam Sambuangahin sisihan ko kita ano yan. Pasal iyan Brother Edsman dambo aro isabihan kasusihan dambo aro isabihan hadje problema bangsate ko ito. Bang niya sa akin man masilan hangkan din nagpa-hospital dito pegerok kore isa nin karuwe niyaan problemahin bang tabo pito inin sigpit do patekkahan po kaya man gay pinako katas po urgent do emergency geget tuklegget bang ginom pito net sambuang bang ganito kore hospital pagtek kanay sab to Brother Edsman niyaan bang niya may hospital gay nang ka pasyente bang lumain lubi dapat kayo may pasyente hatat saki pasalan miyan naglemon magsikit at awalo kay miyan magpad may penospetsohan de COVID bisan mismo miyan may amatarog to wetarakin magdugto pagkisi magmontolin bang petek ka pag ang-angan may hospital matuuhin do nanggap kawahasan niya tawo o COVID aman masilan. Iyan din po may kahalanin. Andang doa atin kasigpitan makasi-ase nagbo niya naleg get pito hospital pektek katutahan pemasi. Inin din po arui sabi ning gay hap niyan ilebeyan o ibang sate to dialem tag lockdown day. Ubos pekto na isa betad ni admitted niya magtalagihan laha mga pasyente inoperahan at tawain ina hunitan dumigpiha laha to. Blood bank si Red Cross gani niya available laha kirwe gani ahin basta-basta nagurong laha ako ito tarew na rin sa bukang kiragaya kumisa miyaan inin ko ito may kahalan may urgent manamal inin as far as health is concerned inin kahalan ubos miyaan niya isa magkalagihan sin so gay pinambal gay inoperahan manggani at tabo sin nabusain gay pepegtihasin bang nagtunggo to problema pege umusaan another yan problema ubos na iyan bang mga nasukod na inuwapat niyan bang petekka nag-egewan pekite dok ospitalin pagkubulan kinabayaan ting binuha plahat kinubo bang siye bang petekka gay pepengurong de atas siye mubol ne inin dem buaru sabinin maka-asper kahalan Brother Edsman. Pente ano sir pente kita to bilang pamasampay ta si madyan si may problema dalam lahat basilan magsukor si may infonulay so si may amban may tingid may hospital may pag-hospital ine may advice nun si bangsate ine niya sapmanin ko may niya ta atagde atau kan maghappen siya to si lahat niya pe Brother Edsman nga pe ko ba si patalan ko niyan betad tening sa pasyente nubus sila po uwapat kung pinayin ko niyaan mag-agaw kita ruksiye. Daran may kulingin mag-agaw ro hospital kinabayaan pen
Lagi ni may usbahin ginoo basilan. Pangpetek ka gay pepengurong may doktorin. Na. O si tenged niyan private hospital, mangge pekepuasan, bilin, gay pero sa pengurong de. O sa ata si magtatamba sa inin dem buwa inin miandaran ni talabay ko si pagtabang ko pian tahon ni men bangsa kalan sa ini. Bisan lukore ni ahin manggape niya kabayaran bilin gepe piniguwa. Namangkin sa bangko ito lockdown ni. Ubos nagpagbuohan na isa basilan. So ipekemon ineddo ka atas clearance samban hospital, clearance samban billing, clearance samban city health office, ubos death certificate, ubos amban coast guard pagpalabayan mayatin, ubos sa sakatan pagbuohan at basilan. Ubos bang sini manampangin pekal umagasikaso isab si may parintal si basilan. So inin behunitin hang kana pa ako miyan advice kun mangnya magbuo pasyente pito mo o siya watcher ye tao nagtipito tao nagdo may kakatas-katasan. Rin na. Kaya na kung ako sa inin pe abahi ni kite o tagasaki pe ko miyan hari na bang si Piniki makatabang ko siya ang nagtipitik ke buhatan na kupike na domen nakita ko itag na kasay sa men nagtipito bang ako pe isab na mikil kemon nagdo katas kemonin lagi niya ngurong ni ko Piniki na kahunitan ko isa brother Adsman. Alvin na. Banghet si itu mian me kanipuraan me barangay kapten me meoten keni jongkong ne pigado nagano keni mian lukaan itu umit sa mempreado ruangan tu magasikaso pasyente rehadja keni ruk ambulans di binget kadto na masapit tien at kini kita problema lagi ni kita me sibilian magtatabang matuto tinang keni ni metad niya tatabangan metu siyan. Napihon ko, magpiha kita laha ni an urgent gay kita nga suwa. Os gay ko tara ako nag-watcherin pag nunggo kay meron sina daw tigilere meto. Kung ano hunit kaalanin. Ako paggilan ko brother Adsman magtatabang bangsa ko inindo taman kabuhatan ko pagtabang. Mag-asikaso kyo may pasyente to usba na kirumain basta importantihin bangsa dembo lahat naman masilan usa makaasi-asi ito ganyan magtataw natihon ko kung may dilaw niyan pemeteyan pe plus niya pe pasyente room yan inasikaso busari subay inasikaso nahapen ni hadya bang may kumaisain niya may available sa osana bang bangga gay makasi-asi bang sa atin so duwe ko ito pinaka-urgent subay hinarap we kemon dok subay pinagtabangan niyan luni kikaw aparintad luni kikaw civilian luni kikaw tege usba duwe inin do isa nen pasyente tu wala man lahat ken sambuanga keduenen may stranded si kalanlanan batang mo rihat basilan siyan tara lockdown to pege subay pinikuhan pewe clearance sa sambuanga buhat palabay had debito man sambuanga. So yan brother Adsman nagsukuri sa siya ako tekilaw no pasar kala ninin nikyandok na sumampay siya ate pagge gay mo no waktu available kite sa inin magtabang pagge masali-sali ito sali-sali ro kite ngano siya sali-sali ro kite di alim sigpit sali-sali ro kite di alim lockdown. Sir bang pain mura-murahan nene may para kalapabisante inin niya makatabang si may bangsate pente magpikilan dok pente mo mabisa si may yan amban Manila alay ni siya si may pente magantan may pagpalabian ni LSI Babila ilay dok demikyanan si may pagpalabi ro si may Sambuanga tubang pain niya coordinate amban may nakurate dok sa men may kemon ni LGU dalam at basilan. Niya pe brother Adsman before menta karupa ko. Ining pasalan na may ato si Sambuanga baya mo rihat basilan. Ka magsilaw siya ako bang ini may requirement. Bu ako ganya panghati ko pasal may requirement. Because dumen kita membership task force pa rin ta. Magdasi ka sa may isa iyan. Bisan do kita mismo barante kayo siya tawhante. So suggestion ko magsilaw siya direct parinta basilan atau dami kian amban basilan para pito magtilo may requirement kami sa iyan ang tilo nabukita ka ng panghati suggestion kun yan ba kapitan de may aparintain pag yanagi katawhante uhuwang patek kagay kasambungan kita inumahanin nabukita ito dumin kita aparinta kay katawhante bangin kasara-saraan de may kahalan UN so suggestion kun niya nasa subero niya public information pa sa may sayan. Diyan dapat pinos si may news di atau si may
may Facebook, ibang impat kinontak ini cellphone number pagkilawan requirement, indo ka atin gay kaunitan magtiha sa requirement. Pagkaya atin ko ito benan and tiyan ni Brothers man, niyan, song na robe isab sa song dekatan ni Ruisab niya pasal sigpit, pasal lockdown to gani magkataw-taw, ang hinihinangin, ubos sigpitin, peggel na tehed, tiambulan na niyan. Ubos gana pesongan ne gana pasong kwe kapindahan ne sige-sige na tayo niya lockdown. So kung ito kinalagihan din di magtabang-tabang magpati tinahati magdarembuwa magkasilasal sa magdabangsahe. So yan naman ako yung Babelsman. Magsukul sir si pangurumong himungan si kami yan ay dyan ang tahati o kami kahalan dalam lahat basilanin dugdamikyan nen si may mahadya na yan ay mamayang ko itulay dugbang pain magtamamanamba yan ay kahapan nun dugdamikyan ay nurungan kay Allah SWT kabasag kakeseg sa miyaan yan ay labayan panguntuno rayat dalam lahat basilan dugdamikyan mampain inulungan kita upang umulan namba yan ay Allah SWT tausarte sa miyaan si kahapan to subulak dunya dug sampay si elo akhirat. Pas bilay tamasero balitate bisya lawinin magsukul si kaam dan jikam jumu mayman balitate. Pas bilay assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.